Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Wa pagyud masubay ka ng bahina. Basta kay dili ako ang kriminal sa kaugalingon akong asawa. Dili ka ha ang nagpatay kang anhing digna. Maurasap ang nipatay kang anhing Ursula nga kaluhan ni Tarsila. Aha, may punto sab ka. Posible ito. Pero dugay ni kay kato. Sirado na gani ang kaso. Menard, ang duha ka mga babae kaniadto nga sila si anhing digna ug si anhing Ursula. Pareho nga lambigit nimo. Ug kung ining panahon na doon na say mahitabo na kong dautan, nahibaw ka na kung si Kinsa ang kriminal kaniadto ug hangtod karon. Rolaida. Wa ko mahadlok. Ug maayog mahibaw gyud siya nga wa ko mahadlok, Menard. Kay gipangandaman ko na siyang daan. Nakasulti si anak po niyo. Mao kanay ako nabati sa panagsulti nila ni Senyor Minard. Bilib ko sa kaisog ni Ma'am Rolaida. Kaisog ba, Oroy? Usag tayo yung ikabuga kung habagon gyud sa kriminal. Utan-ahon talang. Tingalig mauna-unya ka ng higayon na nga mabisto kung si Kinsa ang wa gyud mailhing kriminal nga nipatay nila ni anhing Ma'am Digna ug sa kaluhan nimo nga si Ha! Ursula. Tada po niyong! Husto na ha? Dismuso ka buktuta ka ha? Uy, baya ang nanaway. Murag di po baya kiang ang lumping ug aping pagkauwaw. Asar ka karon ang pari nga traidor. Hain ka sa dad ay karon sa iyang pagsumpaag. Uy, tao, di kalitog labang. Hain naman to. Nga kalit man kayong nawa. Abdi ka siyang nakatamling. May abilidad ang maong tao. Kinsa magato siya. Tayo ba? Nagsulob og abitong itom ang maong tao. Uy, dili ka gadto siya ang bag-ong mitumaw nga misteryosong kriminal sa karaang bahay sa mga Buenavides. Nga gustong mo patay ni Punyong. Mao ka ha! Oh. Ang kuno nako kaniadto nga nipatay ko ubos sa imong mando. Aron ihalad ang kasing-kasing sa tulo ka mga palisan nga bisitang mga batanon sa karaang bahay sa mga Buenavides. Apan, ako nagibasulan kadtong tanan. Og ako na kaytong gihinulsulan. Gipangayuan ko na kaytong pasaylo sa Ginoo. Nasayop ka sa imong giampuan. Dili siya maong labing gamahanan sa lawas og espiritu. Sir Minay. Manoy Vitaliano, balik sa pagtuo. Kay dinhi dili na kinahanglang maginulsol ka sa mga nahimo nimong kasaypanan. Usa ka binuan nga matang sa pagtuo. Usa ka susama og pinulbos nga relihiyon. Ayaw og yama-yamai ang pagtuo sa matuod nga tinuan. Manoy Vitaliano. Prangkahay lang ta. Dili kini yama-yama nga ko. Manoy Vitaliano, may sama kagyud unya sa traidor nga Padre Verde. Magsumpaag nga mutuman sa gisangon kaniyang misyon. Dili ka na mahitabo. Tungod kay managlahi ang inyong ug ang akong pagtuo. Why imposible kung ang gamhanan maoy muhimo sa iyang paghukom, Manoy? Ayaw pagbalik na to sa La Tierra, Jo Marie. Kay naagyo ngilad nga panghitabo dito usa unya ni mga adlaw. Asing, Basta kay mao ka na akong nakita sa umaabot. Jo Marie, please. Patuo pa.
Wa man ko'y mawa ni mo kung mupatuo lang ka, Jo Marie. Di ba? Pero andam na mi si Maki, alang sa mong pagikan. Wa may dautan kung maglikay lang ka, Jo Marie. Kaayuhan naman sa ni mo, good. Di ba? Wa na'y makapugong sa kong desisyon nga mobalik ka to sa lungsod sa Latiera. Brena, Krisha. Mingawan ko nimo, pero kinahanglan ka na akong suportahan, Jo Marie. Pag-amping ba yun dito, ha? Salamat, Krisha. Kanunay yun akong giampo, Yaya. Naunta, magkasinabtan na ilang misi, Papa Minard. Dong Jumare. Di mo gumi parihog prinsipyo. Dugo tuod ko sa mga Benavides. Apan supak yun ko sa mga sayop sa among katiguangan. Nga nahisupak sa pagtuong Kristyanismo. Hinaot pa unta nga dili kini ba mahimong dangilag. Sa dili maayong pagsinabtanay ninyong amahan ug anak dong Jumare. Oh, Yaya Ingrasya. Di na ko magtugay, Menard. Adto na ko, mubalik na ko sa syudad. Kadiyot lang. Menard? Ang pingig yun ang medalyon nga naakaroon nimo. Gasa ka na sa espiritu alang kanimo. Ampingan ko gid ni. Himuon ko ning giya sa akong kinabuhi. Pag-amping sab. Abi nimo, mao ka na'y labing maayo mong buhaton. Mo'y timan ikanunay, nga importante kayo ka ng maong medalyon, alang sa umaabot nga propesiya. Tuwa na. Nakapiya na ang sakinan ni Ma'am Rolayda. Onya. Asa ba sa kunutos Minard? Nga nisakay matong apil sa auto ni Ma'am Rolayda. Dito unta na ni mo gipangutana niya og dili nga rin ako tar sila. Kasabot ka. Kahilas ba tao nimo oy? Ura bisa kag si Kinsa. Uy, baya. Ang nagsulti. Mura po bayagun sa. Pagkauwaw lang baya ka tar sila. Hello? Ina sa pa. Hoy! Asa ka paingon? Balik ka ni Panyaw kay taparuson ta ka magtuta ka! Panyaw! Ha! Ses! Sir Bernard. Pipila na ka mga adlaw nga. Wa na gid mo pauli ang pare. Nini iyang parokya sa Senior San Sebastian Martir. Bitaw, nagkawalita sab ko niya na Maroy Vitaliano. May mga nakakita ni Padre Ferde nga naglatagaw ko doon sa mingaw ng dapit. Paingon sa bukirang bagin sa Olympus. Unsa? Naabot sa pateng bukid ang pari, ang kura-paruko nga si Padre Ferde. Sir, gidudahan sa mga nakakita. Gawa na kuno ni sa mayong pangisip. Literal nga gaba ang nahiaguman sa pari. Nito libagbag na karon ang utok sa pari. Ha. Tinuyuan mo ang ginangatan ni mo karon, Padre Ferde. Ha. Gigabaan. Walang sila masayod. Nga una pa akong nasayod sa ginangatan sa pari. Padre Ferde, espesyal gid unta nga atong panagigalaay. Kasubra na gani unta sa duha ka dekada. Apan maluibon ka. Buot ka day untang muilog sa gihuptan kong titulo. Isip usa ka supremo. Unsay mo nabalitaan dong Jumari? Maki, may bagong pare na sabday karon. Ang parokya sa San Sebastian Martir, dito sa Latiera. O di ay? May nahitabong dili maayo day kang Padre Ferde Martiniano. Hala? Naunsa magkaday ko no siya? Ha? Dong Jumari? Dili gid mo makaabot si Mami Rolayda dito sa La Tierra, Jo Marie. Mao ba day, Krisha?
nga naman siya din, he. Mupauli naman siya. Mugi ka na sa Minimaki, paingon sa Latiera. Amping yun mo dito, ha? Sa tanang higayan. Kanunay ko magamping, Krisha. I love you. I love you too, Jo Marie. Pabuta ko sa kong pagbalik. Mapas lang ko ni mo. Oh. Pwede? Ayaw. Ayaw. Kaya di ko makapaniguro nga safe ka dito sa mong dapit. Andam ko mahimo ni mong katimbang para sa imong misyon. Mag-inunungay ta, Jo Marie. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!